نافندا نوجين اورينت نيوز وار باش تماشفان هجا دست بيكم هرن سرنوجا لمن بجي تشاتين داعش تشل كسين كرد دقرا ولبابي كتيبين جا ارتشا آزاد نود كسي جا زندان داعش درافينا ودنا فواندا هجمارك جوانين كرد طرد ابطال الجيش السوري الحر لگندوار سرکانی پفچون بردوامن ولت التمر کشتنا چار چتیان و داعش دیرا مریم العذراء آرمانج دکه لحسك أنا كسيد هالبجارتين شارداريان دا نبش دارة وسركرداكي كرد بيجا هالبجارتين بريارة تفدمي لدجيري كفتنا دهوكيا بردفك فرمية ودايا هنجلين بركان الفرات شروان درويش راجهاند كول باجار من بجي شتاين داعش تشل كسين كرد دنا فواندا جن وكسين تمن مزن جرتن هروهاو لغوري درويش كو شتاين داعش هاول ددن كو ترسي دناف كولانا باجير دا تشيبكن و اف كريار وك تولانا بن كفتنا وان دا لكوبانيا ديار دكا هي جاي بيرخستنيا كو برانيا كردن من بجي رافيانا كوباني لباجار بابي هجمارك جهازن ارتشا آزاد ريشي زندانك داعش كرن او درباسي زندان بون ودا انجام دا نود قرتي رافيان دنا وان دا قلق كسن كرد هبون لغوري چالك فانن گندوار بابي كو جالي خفا شتاين داعش بكامبانيا كقرتنا وان كسن رافيان رابو ومش لكولانا باجير قد خكر هروها او درباسي مالان بو وبقوايكي بسروبر كسن سيفيل قرتن لتركيا لباجار آداني قنصلة أمريكية لقل هجمارك جبر برسن ريفابريا خوسري ين كانتونا كوبانيا جفيا هروها لغوري آگاهيان كو بري چند روجان لباجار سروج تركي لنافندا هدف قنصلة أمريكي جون اسبينوزا لقل دستايا درفا و تفدمي جفيا و لغوري هن جدران كو هفديتن جبو ريفابر و جنو أفاكرنا كوبانيا ده پیشاروج ده لدار كتبو Türkiye'yi birçok defa ziyaret ettim ve çok sevdim. Şimdi biz burada بله تماشفان هجا أنا ها بمرأي ولات بكر نوشجهاني ماج سر سينوري كوباني ولات إفارة بخير دسبيك أم هرن روشا ميداني لدردورا كوباني وجندواري وي تش أجاهيل باتهنا بله رياض ام دستی بکش آلیه روجاوای کوبانی دا و کند زانن تواهی آلیه روجاوا هاتی رزگار کرن لهزم کردی هول دنیا کو درباسی باجارو که جرابلس بن ل اوجی وقت تزانین کو او جسر دنابرا کوبانی و جرابلس هات تقاندن ج آلیه چقدارن دولت اسلامی دا بری 4 5 روزا او بو آستن لپیشکتنا لهمبر پیشکتنا هزم کردی لسر زمین الآلیه روجاوا هر وهاجی هزم کردی ایریشی جسر قرقوزا كرن هولدان كو وي جسري او جسري استراتيجي تيكن من كنترول اخا لاف وقت هولدان نتشو سريج بر جو نا لغوري داخوازا هيزن كردبو و هر وهاجي تشكدار دولة اسلامي برخدان كرنج بو وي او ريا استراتيجي نكن دستي هيزن كردي الآلية دن الآلية باشوري كوباني بفتون قومي الآلية جند خالما مدلوه درانا هيزن كردي اوبراسيونك لدجي چکدار دولت اسلامی کرن پشتی کو چکدار دولت اسلامی و بری دروجان کمپوژیک در حقی هنک ولاتیان سیویل کو در انجام دا 16 سیویل جانا خوجدست دان هیزن کردی اپراسیونک لدجیوان رابون در انجام دا بهتری 12 چکدار دولت اسلامی کشتن لآلیه روج آباد تانوها شر و بفشون بردوامن لآلیه سرزوری و قرتل و نزدیکی گواجارو که گیرستی به نزدیکی 10 کیلومتر بله ولات دربار نوچین کوهاتنا بلافکرین کول باجار بابه چتاین داعش بکامپانین گرتنا جوان کرد و چه عرب جی دکا چه آگاهی باتا هنا چه ولاتی هجمار وان ین هاتنا گرتن دفع کامپانیه دا او چاره نفیسا وان چیه هاتنا کشتن د زندان دانا فرمو
بله رياض كامبانيا تقدر دولة إسلامي نجي إرادة بهتري سد ولاتي كوباني تاني جوان 19 مستكو جبري سال نزكي ده مهان وهاتنا بالجاف كرن تانوها كسن زانه پیشرو جوان چیه هاتنه کشتن آنجینا اف کامپانیا لباجار من بجی هر وهاجی لباجار بابه بتایبت گوندن کردی کو بهتری هفته گوندی کرد لوی در دورا گوند باجارو که بابه هيا اف کامپانیا نتنه کردان وقت آرمانج دکه شالکوان عربی کو پیشیا شورش سوریه دکن لباجارو که من بجی بتایبت بهتری 36 ولاتی هاتبو مجاف کرن جاليه چکدار دولت اسلامی و پشتی او سرکفتن هیز کردی اوجه هولدانه که جبو وک ضغطه که لسر هیزن کردی بتن جبرکو کردان حال رقی جهنه لمن بجی جهنه اف کامپانیا دولت اسلامی نج ایرادایه جبری ساله که و دکتور آزاد والی هاتیه گرتن تانوها کسی زانه او دکردایه اگر او ساغ آنجینا هر وهاجی دكتور ماموسين ما بتفاهيل عاليه من بجي ذركت براسي او نيزكي وقت او نيزكي شورش سوري بون او نجبركو كردن او جبركو نيزكي شورش سوري نتين بنشاف كرن اف كامبانيا لباجارو كي بابي جهات دارخصن فيشيكو ارتشا آزاد ايريش كر سر زندانا کو گرتی چکدار دولت اسلامی تدنه چکدار دولت اسلامی هولدان کو افکت دست وان رویای جارک دنیا بنچاف بتل او مخابن او یکانهات گرتن جبر کی هولدان کو ولاتیان سیویل یکزن کو تکیلین خب شورش را انگو بارتش آزاد رهنه ولاتیان بنچاف دکن هر وهاجی اشکنجه دکن بله ولات درباره وان کسین کوج من بجه رویانا کوبانی آنها لکب بجهبونه امدزانن کو روشا کوبانی خرابه از بهتری 20,000 ولاتی کرد برای خدابو کوبانی پشتی او چکدار دولت اسلامی کنترل کردن باجار من بجه اوجی وقت بیجن بنا پنابر بولاتین کوبانی را گلک جوان ملت کوبانی حمبیز کرده بولی او نچار من کو جهوان نما اوجی پشتی ایرشا چکدار اسلامی در باسی ترکیه بن آنالیز ترکیه در جانا خود در باز کن کسی که در فد دست وان ده هنه وگرن مالی وان ساغلم مانه آنجی جه بدست وان کبید هندری کوبانی دا وگرن کوبانی لی پرسگیره کم مشکلات مزین جوان را کو او دجاری بون پنابر آلی که جالی من بجه بر کوبانی وش کوبانی ورن در باسی ترکیه ببن گلک آستنگیل پیش مال گلک مال بات زارو که خودتونه نجبو کار بکن افجی لگل کی بهابونا کریا مالان خدمت کامپادا تونه جانا که زحمت در باز کنه وک مدیار کر کسی کو دستوان دکوی وگرن کوبانی وگرن دنجی ول ترکیه ببینن بن رحمه خود دنا بله زور سپاس نوچگهان ما ولات بکر کوتج سر سینور کوبانی لگل مبو دنباش لروجاوای باجار سرکانی شرکی گران دنافبرا شروان یکینین پاراستنا گل و چتین داعش دا دقومه چالکوانان راگهاندن کو ده سر سبه چتین داعش ایریشی گنده تلخنزیر لروجاوای باجار سرکانی کرن و دست دانین سر بشکی جوی گندی و ده انجام وان ایریشان ده سه شروان یپگ شهید کتن و چند شروان دنجی بریندار بون و او آنها لنخوشخانی روج آل سرکانی تینا درمان کرن لگندوار تل تمره لگند گوران و ده انجام پفچونن کو دنافبرا هیزن یپگی و چتین داعش ده دقومن چار چته هاتن کشتن هر وها ده انجام وان پفچونان ده گلک زیان به وسایت چتیان بون هجای برخستنه کو هیزن یپگی انجمنا لشکری یا سوریانی انجمنا خابور هیزن اسایش و ین سوتورو دوی شریده بجدارن هر لگندوار تل تمره لآلیه باشور هات راگهاندن کو چتین داعش دیرا مریم العذراء تباران کرن و ده انجام ده گلک زیان به آواهی دیره بو هر وهاو لگوری چالکوانان کو پشتی تبارانه چتین داعش جارک دن او کرن بن توپان و چار جاران تباران کرن لی تزیان به آواهی نبو بله تماشاوان هجا امی آنها بچن گندوار حسکه و جور بمرا جوان الكردي انو چگهان ما جوان افارت بخير دسبيك بريكو ام هرن روشا شرك و ريخستنا داعش لدجي حمي بكاتيان دكا از دخازم جتنا سبكم روشا ميداني آنها لگندوار حسکه چه دقومه
بله رياض شخوا هين او شر وهين او ايريشن رخصنا دولة اسلامي رخصنا داعش بسر گندوار حسك بارز تبايا بارزگاه حسك چه لگندوار قامشلو به چه لگندوار تلتمر و گندوار سرکانیه به لانها شخوا يعني لآلية التمري دوه إيريشك برمزن هبو نيزيكي قندي قوك جير ديفيجن قندي ركوبا للويدك شخوهاتن شكناندن بشتي قوك كمين جوان راهات دانين لآلية كي دنجي دو إيريشي تل خنزير كربون الهندا سريكانية أو دمان ودس دانين سر تل خنزير بشتي قو هزين يبك جور فكشيان لدوم نكر دستاری آوان لسروی گندی جبر هزینی تجیب خورتی دیسا و گریان ریشی وان کرن و براوان دان جگندی تخنزیره و شخوا نزیکی مناجیر جی گندی مناجیر جی لویده که شرکی دجوار و گران لویده که شخوا قوم ریاض لگور آگاهی کشور گیهاشتن ما بهتری دوازده لشکرین رختنا دولت اسلامی هاتون کشتن و آگاهی جهنه دبین حفظ لشکرین وان انا نها يصيرن لجم هزن يكينين بارسنا قال او شخوا دعوه دانو سندني كربون لان تان هاجي شخوتا اغاهين فرميتنا تاغاهين راستوراس تنا نجوده كجبر شركي جوار الوده كي نها الاليه كي دنجي شخوا دي سافيز به هاون ببالي تلبراك داوي تبون جهلا هولي وشداد ده شخوا او نكارن لوده كي فيش كبن جبر هذا يبقى لوده كي فرخورت او تبي هزن صناديد و بله جوان لسر فيا كي من دخواست از جتاب بپرسم کیشان آلین لشکری ين كردي وين جي بيكاتين دن دشري اللي تجي داعش ده لجندواري حسكه بشداره الرياض اللي جندواري قامشلو لشرة الحميس وتلبراكي دشخوا وكات راغاندن وكهزن وك راغاندنا يبقى جيجوت هزيك بشدار بون هزيك والي كاربون بيبقى اون جردجن هزن صناديد لشكرين تابعي هزا شمر دهام حميدي ايجو يعني او اب هزايا اباكر واب هزايا بشكرتيا وتشك جبه هزيرانين واما لآلية تلتمر شخوا هزن سوتورو وهزن مجلس السرياني العسكري لويدكي وهزن باراستنا خابورجي شخوا بكش بسر سريانيا بدرن لويدكي آلي كاربون بهزن يبقى او مركاربيج يبقى شو آلي كاري اوان وشو بشكرتي اوان لدماغو ايريش هاتم بسر كندي اشوري هاده يبقى شو بوان او رخوان سكنين وشر داعش كرن اما السريكانيه شخوا تاني هزن يبقى تكس آليين عربي دناف يبقى دا اشوري دناف يبقى بخود دبن على يبقى ده هنا لهزن وكيدن السريكانيه تنن قامشلو وك مشتركوا الجندواري الحميسيوان هنا للامان السريكانيه او قوتني هزن يبقى رياض بله زور سپاس جوان الكردي نوچگهان ما جندواري حسكه قوت الجل مبودن باش لا جندوار عفرينه لنافچايا جندريس لسر سينور تركي ارتشا تركي جاركدن دست به کلاندنا خندقه بدرجاهية 10 كيلومتران و كربونا 3 متران دكه هروها لگوری جدرکی جعفرینه و خندق جگنده در بلوت دست به دکه و لگنده حمام بداوی دبه ده همان مجار ده هات راگهاندن کو لشکرین ترک ولاتین کرد و شوانین پز این لسر سینور دکن آرمانجا گولین خواه باليوز تركي بري مراد اوستشيليك و ده هفديتنا كده لجل روجنامايا بگون راگهاند كو دسهلاتا تركي هول دده كو وينايا اوجلان ده جواكا تركي ده باش بكه هروها مراد دا دیار کرن کو پلانا حکومت ترکی او کو اردوغان ببا سروک ترکیه و اوجلان و به سروک ریفبریا خوجهی یا دورین روجلاتی ترکیه با و اویک لگوری راگهاندنا آلاوین ترکی
هلبجارتن شارداریان لهرم کردی لدار دکوین بیکو انجمنان اجتماعی کرد تیدا بشدار به نوچگهان ما همان جزیری لحسک اف مجار شوپاند و اف راپور جمره آمده کرم تماشا بکن. هلبجارتن شارداریان لروج آوای کردستان بردوامن و لباجار حسکی جی حاضری دبه و وینین هلبجیران لکولانان بلاو دبن. دوان هلبجارتنان ده لیسته یا هف پیمانه هاتیه دانین یا گوجستی و یک هلبجیران پکته. و هن کسایتیان سر بخوا لگل لیسته جداجی بشدارن. برانیا کسین خو هلبجارتنه دبینن گو او یکم جاره هلبجارتن بویرنگی لروج آواتینه کرن. جارا يكمين ديروكا كرداد قملت مكارن انتخاب ممثلين اخوان انتخاب بكن بحمو اطياف اخو بحمو اطيافا كتن فان انتخابات هذا بوام جملتي خد خوازن دنجي اخو بدن انساني راس تجبر او البجارتنا راس او ازاد او ديمقراطيه راس توایا بك هاتين هرمي بجدارن دوان هلبجارتنان ده جبلي انا كسي یا گو دروژین بوری ده داخویانی کوشاند و هلوسا خو دیار کر لیتوی گو هلبجارتن بردوامن آلیه تفدمه دبینن گو دری وکریه جانا کسیره جبوی بجداری ده هلبجارتنان ده وقت انكسي او بخوازن بين تفلي ببين ام حاضرن واما برامج ما بردوام حياه رجاء سيزي ما هي هجر هوالي ما دجور دي كاربن او انكسي تحالفك بكن بريارك برهف دور ام حاضرن وشبي خوسن ام وي شاغي بكن جبلي لسته هف پیمانه هن کسایتی و پارتیان دنجی لسته خو بشوی کی تایبت پیشکش کرنا وقت بارتيا تشب كرد لسوريا أم ذاك بالانتخابات بقائمة خاص برنجكي ديمقراطي داري بلديات دي باجاري حسكي دي والحمو باجاري روجافا دي هلبجارتن انشاره داریان لدار دکوین و بردوامن تا روجا سیزده آفداره لیا هری بالکش گو انا کسیتانها نبجداره دوان هلبجارتنان ده و پرسا گوته کرن ما گلو جیب جی کرن آره کفتنا دهو که دمترسیه ده همان جزیری اورینت نیوز حسکه دوی اف تشتی گو تفدمینیت کریه دی کانتونیت چیکه دوی گش یعنی بسکنن حتی گه اف اتفاقیات هو که خالوی گش بجیبین اتفاقیات هو که خالوی خویانو بیلینه د همه جوانبات جانب لشکری جانب ریوبریه و کمیته چه ببن ولیجان چه ببن اف کمیتانا و حمد شتی وگرین عقد الاجتماعي مثلا وقت به هر سه کانتون و ببن کانتونك و ببن اقلیمك اتحادي افتشتانا قش و چیک ببن آدو دا يعني ام غريب دبين دوان ظروف قد قلك دفري يعني كانتونا جزيره دي شر وبفشون هن ايرو وقت به ملت ما لتلتمر ودفري و قندي و قش بنابر بون مناطق نيدن هذا فلانا مصرا انه للفي توقيتات و يعني هالبجارتن شي ببن اساسيا مثلا يعني ايه ابر يارستندنه جوه فان هالبجارتنا بجيبينن براستي ام دبينن بريار اوان بريارك شوته ديجي خاله اتفاقيات هوكي اف بريار دوي بسكناندن ويچغا قبر دوام بن دوي غاوا خودي مش طرف خودي ام بريارا ما وك انجمان خيايو بيليه ام مرجعيه بسكنينن واف هفيفيني قشيد بن هندري اتفاقيات هوكي دوي قش بسكناندن اف نجدیت اوانتی خویانی کرن ام بانک کی جوار دشینن ایگ اب بریارستندن بریارا خو بسکنین و جیو گرن هر وها ام بانک کی جملتی خوجی دشینن دوی کس نر سر صندوق انتخابي جبر اف قرارك شوت ديجي يكيتيا ملتي كرد ناخوازن اف يكيتي بجيبه واف مسؤولي يعني حتى راعي الاتفاق جي دفي مسؤوليا خو هلين دفي مساله دي واف مساله بيسكناند بله تماشاوان هجا آنها نوچک لزگین گها مد بیجاک و هزن اسایش باجار عموده پنج خورد لسر ریبند عموده جبو بشتار کرنا وان د لشکر کرنا نچار ده گرتن و
هین تانها هین افنوچه نتکزه امیل بندا تکزکرنا فینوچه ببن امی بولتنا خوا آنها بردوام بکن لا عفرين انجمنا اجتماعية كرد حروجا بينشمه جوینا خوال دار دخال جوینا بينشما بوريدا اندام پدک سوریه تفیین پیشورو او کسایتکی سربخه جوین وکشیان و اویک به صدما بجداربونا نونرین پارتیا یکیتیا کرد الوحده هروها انکسی و داویا جوینا خوده داخویانی یک درخست و تیده هات راگهاندن کوان د جوینا خوده گلک بریار درباره الدارخستنا چالاکین هیوا افدار استاندن لمخابن اندامن خواج جوین وکشاندن بریارن ما نپجراندن و دان دیار کرن کو بریارن انکسی پارتی تینه درباره ناکوکین وان ناکوکیان انجمنا نوچگهان ما جوان ایبش چند هفدیتن جمره آمده کرن ام تماشا بکن اما ام وكسن سربخا د انجمنان اجتماعي كردي دا ام الهفرو نشتن وما بريار استان بري ايرو كو ام نابن آليك جاليين احزاب كردي ام كسن سربخانه دوي ام رولكي اريني جبو يكتي وهسكرنا انجمنان اجتماعي كردي بليزن لو راجي ام الخواغارين وما قوت دوي ام چالاکیان بکن مخابن اف انجمنا ما وعفرینه دما دویدا طيبات بدمها هاوفردا ما تكن نكاري تجوات شكرنا بركو انجمنا ما جشتي بريارك دا لسر سي بارتيا الوحدة ووفاق وبارتيا ناصر الدين در خستنا وان بارتيان جا انجمانه بي سدمك لعفرية برزغريك مازن شكرن حيا ايرو من كان جواتين خو بردوام كرنا نرين جودا هبون گفتگو چه بیل سروانتشتا اما یک جوان کسنا مگو تجار اف برزگریک چاره سری جوه مسئله راجع عفرینه چنابه ده باوری آمده مگو امکار به انجمان الخارا بدون بستینن آگشتی کنگراس یمین امکار سروه پروبلمی بسکنن و کمکار به چاره سری کجویرا چه بکن؟ رجا پنجشنبه جوینا ما انجمان اجتماعی کردی خوجهیل في داره هبی العفرینه وەکو زانن پشتی بریارە ئەنجومانە یا نویسکا گشتی بە دەرخستنە سێ پارتیان وەک تێکارێک ڕێخستنی ئیجراءەک تەنزیمی بە حەقی وەنە هاتکردن وا لە عەفرینێ ئەنجومانەمە بی چار جارن پێنج جارن ڕونشتنا خۆ دixwazê bike پشتی وێ بریارێ لێ مخابن هەر ڕونشتنکێ هەڤالێ ê hatine cudakirin يعني فصل كرنج انجمانه تين بشدار دبن عرقله كاري انجمانه محلي الفردكن بارتي بشدار دبن لانجمانه الهرما عفيني چار بارتينا يعني ام دو بارتي وقت نالياتنا دو خستن و دو بارتي دهنم وقت دات ناس كرنجي اف بارتي تي من نوفي بدكسه تم شرف و انجمانه دكر و كسني سر بخا دكر چل سر عرضه و چه اعلامی دوگو تفنا نه انجمانم ایرو اف کسی سر بخواد بیجن گر هف پارتی باشدار نبن ام بینه کسی سر بخواد ای دو پارتیو ام و یکیج قبیل هفگرتنا ناف نتوی و د خویانیه که در آگهان ده کفروکین و د انجام آرمانج کرنا بارگهن ریخستنا داعش ده رین دگهیجن تل حمیس قد کرن هر وها لگوری داخویانیه کو رین کو ریخستنا داعش جبو و گواستنا چکانجی هاتنا ویران کرن هفدم و د بردوامی داخویانیه ده هفگرتنا ناف نتوی دیار کرن کو نافچین جزیره لنافچین جزیره نود و چار گند هاتنا رزگار کرن وزارت بروانی عراقی راگهاند کو فروکین هفگرتنا نافنتوی دو جاران ایریشی ناوندا سرکه یا ریخستنا داعش لموصل کرن هر وها لگوری داخویانی وزارت بروانی کو دوی آواهیه ده سرکرده داعش خوود شارتن هفدم ده انجام ایریشان ده سوشش سرکرده داعش هاتنه کشتن و 11 برگهنوان هاتنه ویران کرن بولتنا ما بردوامه و پشتی ناف برکه
للازقية لتشياي كردان كتيبين كردية جه تفجرة كردية سياسي ولشكري دورن. وأنت تعد فطورك فكر بغيرك، وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك، وأنت تعود إلى البيت بيتك فكر بغيرك. لا تنسى من يطلبون السلام، من لم يجد حيزاً للمنام، من فقدوا حقهم في الكلام. قل ليتني شمعة في الظلام. هنا سوريا. لمن بجي شتاين داعش تشل كسين كرد دقرا ولبابي كتيبيك جا ارتشا ازاد نوت كسي جزندانا داعش درافينا ودنا فواندا هجمارك جوانين كرد هنا. لگندوار سرکانی پفچون بردوامن ولت التمر کشتنا چار چتیان و داعش دیرا مریم العذراء آرمانج دکه. لحسك أنا كسيد هالبجارتين شارداريان ده نبش داره وسركرده كي كرد بيجا هالبجارتين بريارة تفدمي لدجي ريكفتنا دهوكيه. لگندوار لازقية لتشياي كردان كتيبين كردية ده شر هيزن رجيمي ده بردوامن وتنه او لگل بشکی ج کتیبه گریدای ارتش آزاد کار خودکن هروها او لدوری پشتگیری سیاسی و لشکری جهل آلین کردی لسوریه خباتا خودکن تراپورا بيدا آگاهین بهتر ام تماشا بکن. کردن لچیای کردانی گریدای باجار لازقیه و که هر کسی سوری جه دست پیکا شورجه و با آوائی که سیویل تبلیغ خوپیشاندانان بون هروها و پشتی پکروان بون احمد اندرون یه گوجمال باتا کمازن یه لوی نافچه بو پشتی گوچول سرپای کار حافظ الاسد لشکرن رژیم او کشتن هروها پشترا کردن لچیای کردان لدجی رژیم رابون و به طایبتی لگندن سلما دورین کبانی و جبروی که هیزین رژیم با آوائی که هووانه چالاکوان و شورجوان گردن و دزیان مال و ملکن کردان دکرن و نعف تنیجی لسر دبستان و ریاندنی بساندن گوون کردن جبر درکبن و هر نوالات خوی کردستانی کردن چیای کردان و که هر کسی چکان راجن و لدجی رژیم سوری شر بکن هفدم رژیم سوری برنگه کی هووانه او نافچه تو باران دکرن پشتی گوشورجوانین کرد گندن سلما و نوالا باسورج رژیم سوری رزگار کرن دهمان دمه ده هجمارا گندن کردان یه لسر سینورا ترکی در دور هفته و دو گندانه هر وسا سر کردین کردین بناو و دنگ انتینا ناس کرن اون باسل سلو اسامه اندرون ابو احمد الزعیم ابو فراس الكردي حميد حسينو حازم ولوي وابو عمار اندرون وكتيبين كردي لجياي كردان بحوجي آلي كاري وچكانه وبانك الهرما كردستان ولاتن يل دردورا سوري كرن داغو آلي كاريه كي بوان ربكن وجبري چند روجان و چياي كردان راستي ايريشن رژيم سوري وشبيحين ويوتي داغو ويناف چيا استراتيجي بسينورا تركي و كنترول بكن ج آلي خو كتيبين كردي بآلي كاريا كتيبين ارتش آزاد برسوا هيزن رژيم ددن و گلک ایریشن رژیم د چند روزن داوی د پوچ کرن و اول سر آوا کرناتی کلین سیاسی لگل پارتیا دموکرات آ کردستانی لسوریا کار دکن داگو او پارتی وک پشتگیری ک سیاسی لکاروانی لشکری به
هێژای بیرخستنەیە گوتتی کلی di navbera ketîbên Kurdî li Çiyayê Kurdan li Lazıqiyê bi serokatiya YPG tunene. Li gundewarê dêra zorê pevçûnên tund di navbera rêxistina Daişê û hêzên rejîmê de li navçeya Hewêcî Segir derketin holê û di encamê de hejmarek sivîl birîndar ketin. Herwiha jê derê meydanî dane diyarkirin ku firokeyên rejîmê navçeya Xesan Ebûd bi êrişeka asîmanî topbaran kirin û hate zanîn ku sivîlekî jiyana xwe ji dest da. Di heman demê de avêjtoka rejîmê navçeya Hewêcî Segir û gundê Elcefrê topbaran kirin û hate diyarkirin ku gelek ziyanên maddî çêbûn. Li Dereyê ketîbeyên Artêşa Azad rêbenda sehafê ya leşkerên rejîmê bi mûşekên hawnan topbaran kirin û di encamê de leşkerekî rejîmê hate kuştin û hejmarek din birîndar ketin. Herwiha li gundewarê bajêr Artêşa Azad xalên rejîmê yên li girê Xêrîn û Eteman bi topan armanc kirin. Di heman demê de li ba deriyê Cumruk Nesîb pevçûnên tund di navbera herd û aliyan de derketin holê. Li gundewarê Hemsê li derdora gundê Hiyaliyê û Şerşûh pevçûnên tund di navbera Artêşa Azad û hêzên rejîmê de qewmîn û hate zanîn ku yek ji hêzên rejîmê hate kuştin û hejmarek ji wan birîndar ketin. Herwiha Artêşa Azad bargehên rejîmê yên li gundê Fillê bi mûşekan topbaran kirin. Ji aliyê xwe ve hêzên rejîmê yên li gundê El Eşrefiyê bi topên hawnan gundê Hoşhicê armanc kirin û di encamê de gelek ziyanên maddî li wir çêbûn. Li Şamê li Taxa Tedamun Artêşa Azad bersiva hewldana derbasbûna hêzên rejîmê û milîşeyên wê li aliyê Riyad Ebûl da û di encama wê êrişê de gelek ziyanên maddî û canî gihan leşkerên rejîmê. Herwiha hêzên rejîmê malên welatiyan ên li bajêr bi tankan û çekên giran topbaran kirin û hate diyarkirin ku hejmarek ji sivîlan bûn qurbanî û ziyanên mezin li wir çêbûn. Allahu Ekber lillahil hamd. Li gundewarê Idlibê li derdora bajarê Xanşêxûn Artêşa Azad bersiva hêzên rejîmê yên ku hewl didan ku êrişî navçeya Elxezanat bikin dan. Herwiha çalakvanan ragîhandin ku li kevîka bajarokê Foa Artêşa Azad nîçîrvaneke rejîmê kuştin. Li hêleke din firokeyên rejîmê bajarokê Me'aret Ne'man bi 2 bermîlên teqîner topbaran kirin û di encamê de 5 sivîlan jiyana xwe ji dest dan û hejmarek din birîndar ketin. Li gundewarê Helebê Cebha el-Nusra da diyarkirin ku li gundê Henderatê û piştî pevçûnên tund bi hêzên rejîmê re wa navahiyeke rejîmê kontrol kirin û di encama wê operasyonê de hejmarek ji mekanîzmên rejîmê hatin têkşikandin. Di heman demê de li derdora ketîbeya berevaniya asîmanî pevçûnên tund di navbera Artêşa Azad û hêzên rejîmê de rûdan. Herwiha çalakvanan ragîhandin ku firokeyên rejîmê Taxa Saxûr bi bermîlên teqîner topbaran kirin û di encamê de hejmarek ji sivîlan jiyana xwe ji dest dan û hejmarek din birîndar ketin. سازیا کم اندامان یا سویسری یا ناونتوی راگهاند کو ji destpêka şoreşa Sûrî ve hejmara kesên ku ziyan gihaya laşêwan gihaya milyonekî û di nav wan de bi 10,000 kes hene ku ew bi hewceyî dest an lingên sînaî an plastîkî ne. Di rapora bê de agahiyên bêtir em temaşa bikin. Saziya Navdewletiya Swîsrê ya kêm endam di raporekê de da diyar kirin ku hejmara birîndarên ji destpêka şoreşa Sûrî ve gihayê milyonekî birîndarî di nav wan de bi hezaran yên ku bi hewceyî dest û lingên plastîkî hene. Herwiha Florensa Dontes rêvebera karê wergirkirina Saziya Navdewletiya Swîsreyê da zanîn ku zehmetiyên li Sûrî êdî bûye zêdî hêzên wan. Ji aliyekî di ve Dontes got ku em ê saziyeke ava bikin da ku em van birîndaran derman bikin. Hêjayê bîrxistinê ku Saziya Swîsra ya kêm endam ji bêhtirî 600 parçeyî spor pêk tê û li welatên yê li derdora Sûriyê bilabûna û bi 100,000 ji welatên Sûrî di vê saziyê de kar dikin û tanha alîkarî bi 360,000 ji welatên Sûrî re kirine. Ji aliyekî di ve perpirsê tîkiliyên derve di navin da belgekirina binpêkirinên çekên kîmawî li Sûrî Nîdar Şêxanî ji Orient News ragihand ku gelek agahî li ba navendê hene da ku hikûmeta Sûrî tawambar bike ku ew gaza jehrê li dijî welatiyan pêk anî. Herwiha da zanîn ku agahî li ban wan hene ku biryar ji koşa komar ya rejîma Sûrî ve derdiketin
گو بغازا جحری ایریشی سیویلان بکن هفدم شیخانی دا دیار کرن گو اویج دادگاه تاوانباریان ناونتوی بخوازه گو 65% سوری جزا بکه لباجار ديرك لهولا كامل تشل روجيا شهيد سعيد أحمد عيني هاتل دارخستن لغوري نوچگهان مال ديرك كو سعيد لقل هيزا بيشمرگين كردستان دشري لدجي داعش لسر انيا كسكي شهيد كات هجاي بيرخستنيا كو سعيد سال 1992 ديان دا جدايك بويا و او دا دسبيكا شورشا سوري دا دا خونيشان دانين ديرك دا بشدار دبو و پشتی کو خونیشاندان هاتن راوستاندن وی بری خدا هرما کردستان و تبی هیزن پیشمرگه بو أمي الغالية باسم أصدقاء الشهيد البشمركة السعيد نقبل أيديكم ونعاهدكم ونعاهد روحه الطاهرة أن نبقى أوفياء لمبادئه التي استشهد السعيد من أجلها. دهل باجار حسكي و بفخاندنك جري خستنا بارتيا يكيتيا ديمقراطا كرد لسوريا الوحدة شف بوهري كاك وجاية جالية لكولينري كرد صالح حيدوفا هاتل دارخستن هروها سمينار بن نافنيشانا روني كرن لسر فلكلور كردي هاتا بريفا برن هفدم اول گوری نوچگهان ماک و اف سمینار به بونایا چاپ کرنا بشکی نوج پرتوکن وی ین فلکلوری هاتیه لدار خستن بیرانینا سال وگرا هنرمند مر محمد شیخو دناف پنابرین کامپین هرما کردستانی ده جه خواگرد نوچگهان ما رود ابراهیم جه کامپا دومیز اف مجار شوپاند و اف راپور جمره آمده کرد بدنك وستران وآوازين محمد شيخو 26 سال لسر كوتشا داوية محمد شيخو لكامبا دوميز بريفا دچه جناف بجداران براي وي بها ايغو او دمك دريج لقل براي خبوران ديه وخوشي ونخوشي لقل وي جيان كريه وكو ملت وكو جينج وكو هنرمندي انو ستراني يوناد بيجم ونيزيكي نافي محمد شيخو دبن تيوي واتي ايغو محمد شيخو برهمکی دولمن و زنگین و رسن ایگو به هستکی کردواری و نتوی به پیشکشی وی ملتی کردم یا دوامین وکو مالوات ام جه شهنازی و ما گو هنرمند کی رو تناس کرن گو هنرمند کی کردستانی و نه هرمی و منع علي داري يك جوان كسن سربيهاتين وي لقل محمد شيخو هنا تفلي صالين دريج لهي نهاتي يجبير كرن يعني محمد شيخو محزور بون ايكور مانجي كر نكر ترك نكر ملاحقه وي كرن تنقشتي لي كرن حياه قوتن ور امي معاش بدن تب شرطه قلت جمر بعربي ليخي ديشا محمد شيخو قانع نبو وخدا رخ ملت خو محمد شيخو بجوهره هنرا كردي دهات ناس كرن وكانيه كهنريه هر هنرمندكي كرد بشره مايك هلقرتيه جيفا خواريه او هلبسا قوي هالبجار هلبستي تايبت بون وجير زيب وجبر ولو هنرمند حمشه غوجي بسركت جبر ولو جي تبينه الحرشار برشا بنافدار وبناف ودنجي هر يك جماعة هر هنرمند جماعة خوازن عندي نبي سوا حمشه غوي جاي و أزباورم أمناك هالشيء يعني بيرانينا محمد شيخو الباب بنابرا جهه خودگره لو ما باوي فلك دردي بنابريه بري وان خواريه وزنگلور كاوي بويه زمان حال بنابران سال نهاج هر هنرمندكي كرد دس بسرانه دكه ودگره پرتوخانه هنريه باوي فلك تا هنراوي ببكانيه ك ندچكه ونزواد به شكامبا دوميز رود ابراهيم اورينت نيوز دو بري سي سالان جوان عموده پیکر حافظ الاسد آنین خوار و بری دمک جهه وشارتنا وی پیکری هات ناسکرن هروها شارداریا گل اباجار عموده لشونا پیکر حافظ پیکر جنا آزاد دانین لأف یک لبا بشکی جنشتجین عموده جهه رازیبونه بو
و دهمان دميدا بشكيدن رازيبونا خواج اورينت نيوز را ديار كرن آگاهين بيتر لبا نوچگان ما جوان الكردي. هر ستمکارک پوتوی هیا و هر پوتک جی چیروکاوی هیا و پوت ستمکار حافظ الاسد لباجار عموده دو چیروکین وی هنه چیروکا یکم رخواندناوی سر هلدانا 2004 ده و چیروکا دوان رخواندناوی د سالا 2011 دما دسپیکا شورشا سوریه د درباس بونا جنازه شهید مشعل تمو و پشتی 3 سالان شارداریا باجار یا بسر تفدمیده پوتکی جنه لشوناوی دانی يعني راس فيدا قادك سركي دسبيكا مرة درباز بباجار عمودي او هيكلك هبو ريجيمي راس ملت قبول نكره او هيكل صالن درباز بو اب 3 سال او هيكل خستن تشكي جلكي هندك جيجو ما فيدا نافي بو قادا جني آزاد اي هيكل جيجبو تایبت جبو وی ججنه مخواست ایرو گو ام دام زرینن هجای گوتنی گو شارداریا باجار پوته اسد لجهه کی نخویایی و شارت بون هروها و بدرباز بونا دمیره پوت لسریا قامش لوها تخویا کرن و شونا درب و کرب دستین وی آنی نخواره لسروی خویای نیشان لورا و جالیه کی دن دانینا پوته جنه جهه نرازی بونه بو لجمهن آلیان جبر و لگوری گوتناوان گرک ینگو آنی نخواره خودیه بریارا دانی نبانا عمودي قالك باكروان دانية د شواطع سينا عمودي د 2016 شش باكروان اخوا داني العمودي ام بهيفي بون جو رمزك جوان شهداء جوان باكروان دوسا بوتي حفل اسد بها دانين نا بوتي جينك جوتي رمزي ناد ملتي كرد وت رمزي ناد شورشجر ملتي كرد بوت بيركي تشكي بيركي تدنا خوياي بوت نب رايا أهل عمودية بوت طرفكي سياسي تدغازي فرد بكل سر ملتي عمودي قافي أو دغازي مخابن جرك أي بوت بي دانين يا تشي قاف دهندري باجاري عمودي بي دانين جبو باجاري عمودي بيش ياوي الوقت عالم درباس بيني دفي أهل عمودي قشت دبن بوتي أسد دجاران هاتا روخاندن قوب روخاندنا بوتا عمودي نهاتي ناسين بری بتری 3 سالان پوت ستمکار حافظ الاسد وک نشانه بو لباجار عموده لپشتی خورت عموده او آنی نخوار نها لشوناوی پوتکی جنه تیدانین و او لوی چولاهانه آویتیه جوان الكردي اورينت نيوز عموده لداوية مهرن سرنوشة لمن بجي چتاين داعش چل كسين كرد دقرا ولبابي كتيبية تجا ارتشا آزاد نوت كسي جه زندان داعش دروينة ودنا فوان ده هجمارك جوان كرد لگندوار سرکانی پفچون بردوامن ولت التمر کشتنا 4 چتایان و داعش دیرا مریم العذراء آرمانج دکه لحسك أنا كسيد هالبجارتين شارداريان ده نبش داره وسركردايا كي كرد بيجا هالبجارتين بريارة تفدمي لدجي ركفتنا دوكيا بولتن بداوي هاد دنباش